Selamat pagi. Ubud, Bali, 9 Februari, correct? Yeah, 2018. We went to see the monkeys today, in the morning, just relax with the team. And then afternoon we do paintball activities. So we spend the day together. We do a little bit of team cohesion and have a good paintball competition with Iwako. Kami datang untuk melawan, memusnahkan semua teroris-teroris dan korupsi. Hahaha. Marker on. Get ready. 1, 2, 3. Go! Move! Move! Hello!
Cap, gimana soal permainan hari ini? Permainan hari ini menguras tenaga sama pikiran. Kita harus tetap fokus, standby, dan siap menerjang lawan. Berapa orang tadi kena Cap? 3 orang mati. Tapi sayang, kalah diambil bendera. Gugur. Kelas now is sprint.